Terila loh. Cuma ngetik apa? Goblok. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Apa memang mau deh. Light to darkness is just a moment away. Launch attack! Anak setan. Request backup! First blood! Stole the blueprints passed down by 1,000. Ini. Tuker. Request backup! Thank you! Light to darkness is just a moment away. Launch attack! Thank you! Launch attack! Ternyata penyabar ya guys ya. Itu nggak sengaja ya guys ya. I go back. Lari. Sabar. Initiate Sorry Alpha. Ya Alpha sabar. Keep an eye on the map. Kill dia tetap sabar loh guys. Padahal tadi nggak sengaja itu guys di satu. Who stole the blueprints passed down by 1,000 generations? Wait a second. The Empire can burn. Attack the turtle. Nanti ketarik. Kita lihat. Kenapa tidak mau diuji ya? Biar nggak sayang ulti ya guys ya. Nice, gila. Jago. Well played. The Empire can burn. Tekan. Launch attack. Ada bapak-bapak teman-teman. Kabur. Nggak bisa. Mundur, kempang. Iya. Yang ada di sini saya tidak takut. Nice. Lagi tidak. Gue. Launch attack. Launch attack. Aduh, ditancepin apa ini gitu? Well played. Yuk, boost power. History has long forgotten. Team destroyed a turret. Initiate retreat. Attack the turtle. Enemy missing. Keep an eye on the map. Light to darkness is just a moment away. Iya, menarik ya. Ult is ready.
Ini bro. Aduh, nggak bisa semua. Aduh, kira bisa sebagai pancingan, ternyata nggak sempat ulti kita break. Double kill. Jago lo sabarnya cuy. Bu. Loh, kok ini? Revenge has consumed me. Team destroyed the turret. It's just a moment. An ally has slain the turtle. How can I go back? Beuh, Yaski. Tunggu aja, tunggu lord. History has long forgotten. Meluncur. Killing spree. Gua lagi yang kena lu. Setan pergi emang. Emang bisa lah en. Initiate retreat. En bro, Your team destroyed. bro. Initiate retreat. Astagfirullahaladzim. Initiate retreat. Tidak kena. Ini lordnya bro. Basah, ampun. Hahaha. Mati dia. Lihat sabar nggak lihat benar. Kan alfanya emang nggak jelas. Alfa dari tadi nggak jelas. Udah pick apa? Padahal gue udah pick Teriga cuy. Hurts. Shut down. Revenge has consumed me. Wait a second. Robos aja lah anjing mah. Ini doang lo. Basah, ampun. Generations. Asik, goblok, kok ada apinya? Has consumed me. Enemy has been slain. History has long forgotten me. Mau kemana? Ini ketarik dia. Mati dia, mati stick. Legendary. Aduh, nggak mati dia. Pas doang dia pemakaian itunya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Pemakaian apa namanya? Gue. Oke, ditarik aing deh. Aing ditarik kena. Karena udahlah. Nah, aing GGWP. Robos aja lah anjing mah. GGWP. Ini doang lo. Ada Set, pegangan set, sih mati, kawan. nice. Udah gede juga masih berantem bahaya. Kena woi. Goblok. Ya ampun. Ini nunggu kena comeback nih.
ini harus cowok. Mau flicker dia. Revenge has consumed me. Attack the Lord. Attack the Lord. Iya, lord yuk. Mau kemana? Slain an enemy. GG adik-adik, gue udah tahu adik-adik. Attack. Iyalah tower, ya tower. Meluncur. Tuh gue udah TB loh. Astaga. Gue udah TB cuy. Victory. Legend emang legend. Kocak tim. Emang apanya kocak cuy? Aneh gitu, aneh.